So again, is our walking therapy program. Watch niyo po dahil din. Second time around po ng walking therapy program. Sige kuya. Alam mo yung matalim na yun, yung ano mo, yun yung kahapon ha? Okay lang yan. Umaga sa lumalakas ka na. Lakas ka na. Back. Yung step mo. Mahaba ang step mo ha. Kati mo. Oh, kita mo teacher ha. Ang laki ng step na yan, oh. Laki na oh. Oh. Praise the Lord. Kung mo siya didikit ha. 4. Okay, more. Okay. Balance ka kuya. Balance ha. Balance. Yan, very good. O, diretso ka muna. Straight pa din muna. Relax ka muna, relax. Yan. Nabo naman, against straight pala. Pwede doon natin lalagay. Pwede po doon. Kalikod lang. Ay, Hindi nakaharap. dito kaya banda. Hindi pwede. Side. Dito kaya? Yan. Ayan o. Ayan o. Luminaw. Ang lakas ni Kuya. Ang lakas na niya ito. Tukod. Yan. Siguro mo siya pa eh. Okay ba? Yeah. There is a power in the name of Jesus. Yan, sinasabi ni Lord. Okay. Stop. Siya. Yay! Ay, uko lang. Yan. Uko mo. Uko mo na. Layo. Ayun. Ano naman captain ha? Para tayo nasa dark mood. Mahina na yung mga ano natin. Ano ko yan o? Yan guys, nakasang round na si Kuya. Mga 5 rounds. Kaya Kuya? Kaya? Mani mo. Kaya mo. Panis. Mani mo. Wah, wala upuan? Okay na yan? Yeah. Yun o. Thank you Lord. Thank you Lord. Lord Jesus. Nakasag ano yun? Ano yung sa ano? Yan na lang. Iangat ko yung Naba na? Sige. yun kasi Yan, sige. Ako tutulak, sige. Okay. Very good. Sabihin mo, step mo ha. Huwag mo, matapan yung rip mo. Control. Oo, sakit na yan ha. Yan. Kung nandiyan ka, pahinga mo na. Huwag mo na. Relax ka muna. Sabihin mo, thank you Lord. Thank you. Ayan. So, tulong sa po yan guys. Ngayon po ay September 25. Yan. Happy birthday to you. Happy birthday ngayon. Happy birthday sa mga nanay na Jumble. Happy birthday to you. God bless you. Yan. Good. Hatak. Hatak. Pwersa ha. Hatak. Tapos, step. Yan, sige. Yan. Ano naman ngayon mo? Oo, hindi. Step mo na. Sige. Huwag mo na yan. Importante. Oo, importante nakaka-step ka. Ha? Sige. Yan. Oo, hatak mo na. Yun. Lakas na kuya. Okay. Dalawa ka na ha. Okay. Tapos, ganun mo naman. Wow. Ano nga lima lang? 2, 3, 4. Ayan, ganun lang. 5, 6, 7. Kasi yung cellphone niyo? Bigyan niyo. Bigyan yung short video. Pasa mo sa akin, sister ha? Ha? Pasa mo sa akin to ha? Then, Yan. okay. Kaya na short videos. Hello, okay, sir? No. Okay, very good. Isa pa? Ba? Nakakadalaw pa lang kuya ha? Ready? Push!
Straight body. Straight body. Yan. Relax ka muna. Relax. You want power. Then exhale. Tapos tulak. Pa. Okay. Yun, no? Galing. There's a power in the name of Jesus. Galing. Perfect ka. Step. Step. Balance step. Very good. Handa lang. Matuwa ka sa rep. Step. Galing. Thank you, Lord. Say mo? Thank you, Lord. Against na yung memory natin. Pagka mga mukha nito. Salamat mo, Panginoon. Guys, talikod ko lang muna guys ha. Kasi ayan o. Ayan si Kuya Jaime. Ayan o. Talikod ko lang konti. Ayun. Guys. Maano yung tupuan ko. Yeah. Galing niya. Kumain po. Ayun. Gusto ko ba? Ayun ko na yan. Ayos lang. Paa mo ha. Sino pa mo? 144. Okay. Short muna. Short lang po. Short lang. Tapos maparap. Dito po kayo. Sarap. Tignan kung against the right po ba? Against the right po ba? Okay lang siguro. Hindi ah. Mali po, Mali ibang lang. Yan. Mali ng camera mo, sister. Yan. Short video lang. Wala short pa. Yan. Yan. Pagtibayin mo yung paa mo ha. Okay. Very good. Ano ka na saling ha? No. Third round na yan. Apat na. Fourth Oo. round. Guys, apat na to. Fourth round na. Sige. Pati yung sister ha. Short video lang. Hindi mapapasa. Sana lang ano? Ha? Kaya ba? Ano mo? 10. Oo, 10 ah. Sige. 10 guys. 10 lakad daw. Ayan. Buko na. Buko na. Sakay ba? Okay. Okay, 1. Iba lang. 2. 3. 4. 5. And 6. 7. 8. 9. 10. Okay. Wala. Kaya ba? Kaya? Tayo ko muna. Relax ka na, relax.
Ha? Relax mo, relax. Fifth round na to. Ang lima na tatay. Sinend ko na po yung una. Oo. Fifth round. Oo na. Ha? Ba, ayaw mo po. Ayaw mo po yung marami. Fifth. Eh? Namumulong mga namin. Hindi tayo kanyang mulong daw. Ano, Trey? Ano na? Nahuhulog? Oo. Namin. Maluwag?